ki content jo pi ba pi pen mi mentai del be based on charity and doing good things good kan. things bet hot ladang astang le kum ni dai ngasdang ban le am ni dai atu kibri ki bapet ni kim stang ra thai ban le bahalang wala kim le ra po on camera am ngapa dai on camera kamun example king ngadai kamun ikibri baru khat ibale ikini am baru khat kibri ki bapet content jo am kin snow ba udah lihat biarap mai ki wai namar hi ke bawa wi fi ba login na yekradam ubana lor hi la batai hi ngi ba gidi benyarap iwi dah te ngate ba ko ma fi ngatieng fi makan dayap la sai sing la tengah miarap ni thai kan noi no tengah so tieng bahai kata kan tengah kwa hi benne ke bah benyarap ikiwi but am kwa tambangan dai tamanga kwa bangan influence ikiwi kan kwa ikiwi kan influence ba the next generation kini ki banwan kan kini generation ki benang he manta ki benang kena bah menta ngakwa bahai pisia baru khat ba penya yarap lang iwi wat lai di barit inai bahe ne no jingarap kala dai ke jingarap hita te aku ban long inspiration kan lada la sai sing ngala ban influence hadu kata ki pri bro khai hali po shlang jir khie kan kini pe iwi jir khie shi phu mat pe te mundan gatu ke jing ya bisni he kalau kan bejinjar ba kata but mena ban tip kala ban long hita e kata ro